Ikaze ku makuru mashya TV tubagezaho inkuru ivuga ko Perezida Kagame akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yazamuye mu ntera Colonel Andrew Nyamvumba amugira Brigadier General. Nyamvumba yaherukaga kuzamurwa mu ntera muri Nyakanga mu 2018. Icyo gihe yaravuye ku ipeti rya Lieutenant Colonel. Yahise anahabwa inshingano zo kuyobora urwego rushinzwe ubutasi mu gisirikare ryari risanzwe rizwi nka J2. Mbere yo guhabwa izo nshingano, Brigadier General Nyamvumba yakoraga mu biro by'umukuru w'igihugu nk'ushinzwe ishyirwa mu bikorwa rya gahunda. Mu 2019 yahinduriwe imirimo ahabwa kuyobora ishami rishinzwe iterambere n'ubushakashatsi mu gisirikare cy'u Rwanda. Kuva muri Kamena mu 2021 yari umuyobozi ushinzwe ibikorwa n'amahugurwa mu gisirikare cy'u Rwanda. Amakuru mashya TV. Kanda handitse subscribe niba utarabikora, uraduteye inkunga yo kujya tukugezaho amakuru mashya buri gihe.